Veterano Pedro Trindade Ximenes alias Kalohan, akotoi segunda-feira Loroncia Fulang Maio tinan rua Ronoloresin Rua tambah sofre Moras Nosek. Matabian veterano Pedro Trindade Ximenes alias Kalohan, dia mata segunda-feira Loroncia Fulan Maio tinan ring rua Ruanulores Rua, husikelan dia fen hoan nain sanulu. Cerimoni funeral ba mata isin ho forma militar, halau quarta-feira kuaja tukutul loraik Loron Sanulores Ida, Fulan Maio tinan ring rua Ruanulores Rua, ia cemiterio Rayal Lorin, aldea Lauraiho, suku Lisafat, posto administrativo Hatulia, municipio Ermera. Tur informação, matabian de moras toha kotuis, tambah konsekuensia husi torturação husi militar Indonesia banghira ocupa território ne. Ia tempo português, uang husi Adriano do Cio Babo, no Filomena Babo ne, tama tropas segunda linha ia tinan rihung ida atusia nenulo resensia. Saudoso tama tropa segunda linha ia tinan rihung ida atusia nenulo resensia hanesan soldado iha companhia Hatulia A. Nunemos troca malu ba fronteira ia Bobonaru. Cova Lima no okusi. Cada companhia ida fulantolu de iha tinan rihung ida atusia hitunolu nia kaben Hosinora Maria Siqueira iha loron hitu fulan dezembro tinan rihung ida atusia hitunolo resen lima nia hanesan soldado atu defesa ia suku di Sapat. Vigilância ia posto segurança neve Valentil Sira coloca ia suku laran no ia fulan dezembro nia laran tinan rihung ida atusia hitunolo resen lima sefe do suku di Sapat Sistu Madeira Harukania Homaluk ida naran Mateus no sira seluk tan Fokuda bafoti hare ia takamata atabaenian mai be motabot sirahakur bamai lori mai tau ia komite do suku di Sapat ho di Haruka bafarentil sira ia Ermera no Hatulia A. Banghira Indonesia ocupa Timor-Leste, saudoso hamuto ko Valentil Sira resiste iha ilaran. Ia tinan riung ida atusia hitunul resensia, saudoso tung husa ilaran mai komunidade nialet. Maski iha cidade, saudoso continua kontaktu ho Força Valentil, tohetan restauração independencia. Atu aprecian ni luta, Estado República Democrática Timor-Leste, condecora ho Orden Nicolau dos Reis Lobato, ia tinan ring rua sanulo resing lima. Moras noseng ataka saudoso dese tinan ring rua sanulo resing lima, no halo tratamento Saudi. Mai be, tama moromak ni domen no hakarak, luta naine hakutu is, ia lorong sia Fulan Maio, tinan ring rua nulo resing rua. Adeus veterano Pedro Trindade Ximenes alias Kalohan, Direção Fonsira sebenarnya tuir espírito luta para Timor-Leste no futuro dia Clio. Husi Ermera, reportagem contributor televisão Timor Post, Carlitos Soares.